Kwa iri na ntonkurukia ngiri ithatu kuma kiri kanisa ya Methodist Synod ya kagani bejete amakenda kuunjia thiri pobwejete ntukwenkai nyuma ya Synod ya kaga ire na saketi 23 gutumiria kumaruka kiri utongeria Bwantombora muthurumuriuki na ripoti je. Muthirio batongetwo ni Bishop Mutweri Synod ya kaga muthirio na leteta ini nkurukia ngiri ithatu bakanisa mwanya mwanya. Marina monoto gukiria kwaya kiri Synod ya kaga untubura kuwa bukareta urumwe ntukwena ruga tuthure ni untubwa AINI betu baria bethirito bakithuranira batongeretwe ni kanso ira bukona aja na kanso ije ni iria ijukitie kanisa 23 ara bakarite ndi bakibangania mibango ya kumba kureta gintu kira kiumba kuthwa kiri unifying factor yetu ndene ya kaga Synod na kira gintu kira ki unifying factor ni rwimbo AINI baba barabothuranite aja na arua ni nkuruki ya AINI ngiri ithatu ciumite ndene ya kaga Synod kwa iu cionthe na tontu bontu bobo unifying factor yetu ni rwimbo ndene ya contemporary na arua kenda tumba kwikira musingi jonge jwa generations ire ikareja gutumiria gukurukira ndwimbo tuthuranite kanisene ya MCK All Saints Kinoru ni untubwa wini ni kenda rwimbo ruthurania bakoro bagatigati vanake na kinyato kenke kiorone kia mwathani ni kenda tumwinaira ruriokia muthutira yo Kristo nayo wikia ntumeri na ntumo ya Kristo na mbere ikenda kanisa chietu chia Methodist ichoka arachiare musingi neyo mwanjiriria wachio ora etawa John Wesley amra bobo monoto jwao ni gutikira ibokuria biewa nkuruki irinjire mwe kona kanisa ikweja mwe na ingweretwe ntukweje anarua kuona na makwa ichokirete chiathara. Ours is to just to thank God na to appreciate everything that the Lord has done. Tukiugaga bishop wetu endelea gukira no thare nkuruki nonto igwoka matete kiroto giki rwimbo ruru tithirira jake and council iri na mibango minene muno iria babanganitie ndene ya strategic plan yao ati mubango jo kwamberia zo kumba gwika strategic plan yao bobwega ni ataba kamba kuthura bena music center yao na ataba komba kuthithia antwara bakathondeka da music bari bongwa iri contextual music ka contextual ministry mrabubu MC wa municipality kare mutethia uronya ukaikigo giki augithigire ikabata ni kuronya kanisa ingi cio kwa bionto bubu ntibu kureta urumu na kinyangwataniro na igintu ndagwirirwo mono na gintu ndingiromba tha kuringiombika this culture ika cultivated nya kima kanisa jangi nundu gintu kiambere kirande jikona twina talent nene mono kima kanisa na ifato tukombi kume cultivate tumedithia ithiro gintu gikuthithika kima kanisa jangi not to improve the choir sira twina tio itumbeti kuona what is happening in Tanzania. Tanzania has been able to produce one of the best choirs na apart from gukumia mwathani this choirs chekitega uchumi iba kuona gintu gichio tumerie ni kumara ome kire antobara banginya batea Methodist tukabera ngugeji ni the best ya kumba kureta kinya therapy kira antobara bajetwe kira antobara bena stress bareke kuja kwina na kwinira mwathani bakana bagwiretwe nkiripotra uru weekend mbita muthuri murioki.